money, the affair man part of my crew. When you say, I walk away. And you say, Uncle Sani, no, no, I know. And the question then you may be a I don't have Nyinsen, I walk away. Upon no more, you know. I don't have Nyinsen, Adom 106.3. Adom Nyinsen, I walk away. See a few makwata makru. Ewo Adom FM 106.3. Quantuo, emu won sense emu yare, emu amani uno. Ti afia man kwata maklo, e wani se ni awo kwe. Enu se onka sani no na wanya wo na no. Abuso me kwantuo, emu won sense emu yare, emu amani uno. Ti afia man kwata maklo, wani se ni awo kwe. And say, Uncle Sani, no, no, I know. And the question then you may be a I don't have it. Nyinsen, I walk away. Upon you know, I don't have it. Nyinsen, I walk away. 106.3. I don't have it. Nyinsen, I walk away. Yamuna John Samuel Kwaba from Adom 106.3 FM. Nyinsen any award Jumedieno and Wutieno. Na enumre yemo bia kwaba yada dija wana se papa pase waboye na enyum de den kwano. Watu me ede abraya yada mu live on Facebook Adom 106.3 FM. Utie ewo boase OFM 107.7 yada worumu nyina ase papa pasese so de he Adom Center no age ba bia DSTV ni Go TV ye wo ho yada ho live and colored and DSTV no ko channel 883 ye wo ho and afei Adom FM ye Go TV channel 196 so ye wo ho Instagram Adom 106.3 FM ye wo ho and if a YouTube so Adom 106.3 FM ye demo live e wo ho enti de ye keka bebre nyina no eye adwenkyere no de ba na ya kenkan ni nyina so kama e de amaw media fie mo nkwa tamaklofa sedama endpoint homeopathy clinic ye do mo se papa na so ye wiase nyina da ye yidi esi ho edi emma edanti happy women's day enkomo ma ni nyina baby a wo bia nyankopon ensure enenso yankasa yen CEO yenra kwasi chum nyankopon de afe ba ko aka ne mfie ho senye ketia anka wo ye de te afia mankwa bi enka enti papa nyankopon onsure papa pa iti esun da papa mamme ma bna nelly a ni asenya doctor so free of charge ama obeche ya de ni etiefo etie keti nyame ensure o man kwatintin bebre na nyansa ne nimde no o man na kosoa na employ nipa bebre sa enti wo obefre bia no we hye happy birthday o de o we hye kware bompai ma no ba bia wo no se rade be me na adwuma ne na busu akoso se be ya yenso benya adwuma fan yenso yetumi de aye adwuma enti anwumre de eye Nyinsen ene awo anwumre ye di nkomo de afa aso ho hearing so wo ti bibie enkro no edu abosome sai na wose ehu se o yesan bi nti na so no bibia yo okay ne yese saa ayi ntakra ne prae ne edunu ya so so anye o de cotton bad no yese me anyi asomo ba we nyina no nyem na meka ye wo audiologist senior one nankasa ene wa ha wo kolebu ene nwe wa ba ha oba beboye na ye ne no di nkomo adwenkyere de oba Facebook say ya mahuza mu nyina mo hwe nyame hyiramo na koba say ya na ye ne nkofo share experience na we oba tsan ya wa wo ntafo mienu no mo nyina problem awo wo maso ho odo se wuti a umfa ne ma bi eni agro
on funny ma bi niago ye nuaba ne hia mo papa na de yenkotie bra ye ne di nkomo no ensem a odi tudwa now how many years and a months 2.5 years 2.5 years from mommy time men na hu say nkra no mo aso problem me train teacher and see my year be about special needs say akola bi wo honom na say o so don na hu say akola we na so ti asema na say enti asem enti na me akamenta for me no manage pa na me wo bi yes 6 months mo start say omo riano after akola na riano ko be dia nye o tiem Gabriela obi omo nchomeni eto aswa na me ka se da bi ma me fanko kidef na me ko ye hearing assessment enti le ko kidef no omo ye test bia o me bia na odology flow on ata me say madam o man test na ya ni na afefe o ma fili o ma mpasse enti no ye me refer na me de wa kokulebu na omo machine bia be kire empempen so akola no omo ti asem na ye try fra let man say fan kokulebu because won so na ye ma o medro ma o danya de machine to tu nfi na if you hear test me let us say me baba ko otiemu a obese na ko de otiemu a onse etinia otiemu ote no mo say ye meto hearing aid and function aso me no mabua ama wati asem but hearing aid ni complete and function aso and I don't say asem kra no so de you say the bamboo operation ni de the machine bi be say na so akoka na adwen say be say ya obefika sa eno obroni friend no cochlear implant na amount na kolebu for bottle me near $25,000 amount na kolebu for bottle no $25,000 the back Ghana scheme say 1.37 billion na no de kofa na hene madam na me penny ni me de amenya fiscal na me pe ni de amenya fiscal en kola mi no ya me de o ma semi na odo e nya botre mesre wara na omo say eye de na mani to me basa madam odo you and the good point ma father basa because me busie bini people who say me so bini ho it need to be just a be fair na be fair na me no bet ya child could be ma man ba me be say na say na ko no say man say mudi 1 year na me ba kolibu but you pesca so what 2.5 years in the meantime no so se ba ko no pani ni na on pani ma mfa ono no ti asem kakra no onu tie mu pa obeti o be twene ni ba ko no o be bo se cha bwa sound see in the meantime 2.5 years you get them on your communicate madam esunkwa no mo ma me no won dey communicate you omusu a me wo se dia the same be up accommodate osu a me wo se osu come na dey no osu me yo won fanya omda men sama omye baby fresh no eti so osu a me wo se osu we dia na come ya obesu but come a woman e dia na odine pese na yin come no dia na yin su come na me pacho apart from say omonti asem omutumi ekasa omutumi ye sounds say bia wonta kwale bi to bia mama dada ni sa na omutumi ye bi pacho omutumi ekasa osu a sound ni pie osu a sound ni pie the only sound the two of them can make is man. Apart from man, omutumi ekasa bi. And also one other born not the explain be so much that you want to be taking into a school.
nti okọ kolebu no until say ubenya saska na omde operation no in the meantime no one share more option bi am betumi ne nkra na communicate e pa to that be kolebu for encouraging me first so la hearing aid the function first train no na at least obetumi aka bi obetumi akasa o ti se no na wo tie mu ka bi a no so bete no aka bi o ti se no na wo tie mu so ni na kaka and also I know kaka na ade no so the sena me hear speech therapist not be our time no ne akwakọ ne akola na communicate so that the child can pick that language the therapist is talking about no what but to say ko le nya stress kan de this e kan say nya stress kan sana makotia ama biologist no ko le bu no asa na mama ko ye lab sa omo invite abrofu bi abana omo ababele operation e de ama ketuan nti first day apanyimo no odi hearing aid ne share na so a oka bibi kaka no o fele sai la me omo so se o so we ni ehwe wa no a o pe yi no so we ni so wa no o ka ma mo so no so ka e ke do I can do it. In fact, I became very happy. Let me say, now for the Obi power than to say, the banana make it sound. I can be the banana can be because, madam, it means. I can imagine. What's a sign language? Once a man can be me as so. I'm sign language. Olana tapu o yes language because they need to make a to not in the south no the side one no why could you fast so you operation now and come on the person no near you see here you been 1.37 billion then can you to me to me yes can you live one of those can it me the operation now Imuno, we are sure that free therapists also deal with it. Which is not after the surgery, no. They will speak therapists, the time na me sure that God intervene, Nanka, one in them. Oh, Yamebe Kasa, Kasa, Brow, and Impuna. Now, by what to mean that J echo where you must. Nti ko uja mama papa na uja mo wo fi o show mo yes me ma na show fi but me papa ya rinti ma me continue me ko pe nani e me tia de ka kusom epe obi a wo peska ni bi da ko operation just on nani bi mu so oh na wo ni nua mo betumi abo ankakra nkra pa cho da bi o me no bi a madam na me be ye what Quantuo, emu won sense penure, emu yare, emu amani uno. Ti afia man kwata makulo, e wanyinsen ni awo kure. Enu se on kasani no wanya wo na no anduro. Abuso me quantuo, emu won sense penure, emu yare, emu amani uno. Ti afia man kwata makulo, wanyinsen ni awo kure. No say on Casani no when I want and take us here than your rebia. I don't have Nyinsen upon no much you I don't have Yes, some Munyina John Samu Aquaba from Adom 106.3 FM. Nyinsen and a war Yenia Banon Yakotie no ne medica woman for Munyina ya problem. A war more as so penny no now see moi or see a cacrane dear now tea canoa. According to Dr. Yanini Bedim Kume, Bakupa 1.3 billion. Bakupeno, Omi and Tafo. Aso Bakupe 1.3 billion. Bakupeno, Namienu, no Messiah Tafo 2 times 4. Kai, this in your mebem.
This is your bem, this year in a bois. This year in a bois. I'm dog, and you may am Mejo so na bibia boko de na me adom ogude me se ye nua ba wutie na asem ade nko na ya aso ba ko pa anti asem 1.3 billion mienu na anti asem tie 2.6 billion enipa mienu kakabom me nkonta na si adai dog dia wo de emfa ma me na asem no tie a dia problem pa na be ma obatan ne mani mienu nyina o se ne kunu abusu e binim ono anso de e binim dia asem a okay it's your phone now. Most people no will complain say a day any mebusium mikun so any nebusium but if you are saying na ye nkofo amo aso esi 100 emu 90 to 95 no maame ne papa no omo te kasa. Okay. Emu 5 bi pe na be ka say bia ne maame ye mum ana ne papa ye mum. Nti very common. The actually ne say e wo mojem. Ti say there was sickle cell. Maame ne papa ne betumi aye careers. Nti in case omum ye nu hia, betumi de ama akwala no. Ye ka say research bi ko so a amount for lab for no develop test bi a anka wo be ware no oni ukunu na to be no betumi a check na ye hu se mu wo sa jeans ni bia na anka ye tumi avoid ya ni mu akasa na de ebe ya fa ho no na ya ye but ebi ho for so long no omu hu bibia sa we busu no but na ewo mojanim until sell we will be we career na we career ombe akohia no na afi akwala no so omode amano nti e wo hopa anye Ghana nko a Dr. Joseph Omane Boate ena yumrei yene no edi enkomo free Kolebu Teaching Hospital senior audiologist ene yene ne di nkomo na bia fei ene waba beka yensa Nyinsen ene awo ne yedi nkomo yakoti oba tan ya ne ma mienu pe ntafo omunyina anya problem eno ho tofa bokakra ena doctor ne ye edi enkomo no awo kire se ebi agency nim se de oba tan ne se ebi ni oba no ho no be ma no so ebi ni ho no den so ebi na ewom tene kasa ba bi o kan ye me dere se sa fe na mo pese mo ware a odo emse wo boy na wo ge na fast also ye call hospital ne ko check ni o ma bi wenu mu nyina bi ansa ne ye ho akodi do no mu enti sa hwe nua no ye ma mi problem a wo kom aso ba ko pe wei a enti asem 1.3 billion e de ne kwa akoye mienu ni nyina na enya problem 2.6 omo ye ntafo ti times 2 a serious problem odo fo mu miemwa obatan wei na yen afi ne yekom nso no yen hwe ne yen koye test no ansa na kugya yen sa ohawe nti enne de baby afidie ne da no nyirai onfom kwan so ye di nkomo ahwe ya so no de edisa hawe ebe ye bewie no na ye oba Facebook amehunu se bi mo di kan aba Saint Evelyn no say hello lovely people as watch here obi an wa so aba wono chia ayisi nana afia na ho te se adom nti ye ho ye Paris na ono ehwe yen efri na Steven Nanan wo Italy o say afia unyeska mi ya mom na ne nua ba we sika ne de this ye nyina ye boa no John Osum Morgan o se afia mo ho aye fe yeda se Bridget ana bright enya nyakopon hira woni team no na fe ba ku di we afme so ba wo hwa water makom 6 kwa me ka chere se afia gagai yo Sweden no wa wo hwe yes anu hu no Shadrack Tete good job Adom FM always the best yeda se papa de ye kan nyina no me so mo share with friends se be ya ene nkomo we tichuro bia betie last week ene ye wi ase nyina da ye yidi ase wo bode ro afa hearing ho ntine na hu hia se Nyinsen ne ya won so yen ya fafro yen ya wo no ye be hunu ensunsunye bi se how be ba fast near hospital into when you are afeni ehye enkomo no ase dog ye ka say hearing na dia hearing basically senior asono ese fati kasa because obi wo ho a
senya maame ne dik what did but on tekasa asono nso ye boma kasa nti your interest ni basically kasa ti obi o beti dede nso on tekasa yes na on tekasa nja so no amuntime nkasa na on tekasa no kasa no yesua nti first thing is nipa ne beti kasa no otia na wesua na fe ono nso etumi aka bi we call school for the deaf say omutumi ye cultural dance omuti twini no tumi ye movement ni na but e ba kasa omunti okay omunti ana obi o ba kasa ne ba ofre na onti ba ye bonum mo speaker mu a osa nti depending on level aso ne dru okay ye won level no ye ne no e won limit ye ntumi ntie mu te say speaker nti so obi besua kasa na ese ono so na so no ewo within ye kasa no ne limit so ni de ne bro sa ebe din say obesu obeti na waka bi asem na hearing loss no din no ne hearing loss na be kan ho ne de he loss ne de tese wa hwere ana abafom ye wo different levels ye wo mild obi wa oben say a okasa obeti otwe ho kakra bi a afi na obisa say wo say den obi wo ho a watwe ne ho kakra kura ji say wutim kakra ansa na wate obi wo ha wutim kura onte obebo nsem kura onte nti ye wo different levels nti hearing loss na general utie mami de ya oni man omo de na dru se no nti me ana me hwe no yo from ne test no baako no severe to profound e be kan severe to profound na baako no more of profound baako na obo ne nsem kura onte no profound say unya severe to profound na ono no with at least aid no hearing aid no e betumi aboa kakra but profound no say aso no most of the part of aso no eko nti surgery they all say yes konya no it's like replacing the ear with an artificial one nti eyefidie no ansa na operation na ye be no ansa na owie a therapy a ye no be fam for about a year nti kraketwa ni nyina ka na mokeka bom na akoye 1.3 no ero ye ba ko pe eno ye ba ko na ye ka se afi na ye be hya ase wo kolebu nti eno kra mpenyufo ananti mua because nkofo kakra ye nya omutumi call outside ekoye no number ko ye be $43,000 to $45,000 eno plane ticket nka ho bibi abeda nka ho accommodation ninna nka ho ne Jesus ka fo nti ye nso ye wo field ni mu ye de betumi bia say at least ye benya bi wa ha na akate down some of the cost because when you bet me ayo ha ye won kwa afi ne ye be start nti at the moment no instead of wo be ko ho no ye de omo ba okay surgeons ne nyama na ba omo ye wa ha so na ye specialist omo wa ha no so e de sua nti over time no na ya sa na ye for kidney transplant ne nyama nyina sa o sha ase akakaraka so the local people have to get to know and then manage it themselves already we dey brem na mountain odo nkomo ya ye die ebi nto nti hu said ye tie na enya wo se eyetipa ya na yefunu yade bi ne kidney ne cancer ni nti bia yo se nye serious until so obenya bie oba wawo no mfie no konfie miensa na wonte kasa na obahu se se bibi se wo ho utie enu abayi die ya obaka se aso keke enya adwuma na 1.3 billion billion o enye million anu odin pa se do me ba wo fia signs and then the symptoms and it say na mehu say ade we dem say me bay na so yi wo yenya problem
Edikan mamen kan say aso problem no yeni shedan ko ho nti yeni hospital hosana no mo say say na enye omonko a we are seeing na out of nkwala 1000 ya be wo no emu 3 to 4 no ewo aso problem that is even outside nti Ghana hey ebe bro because ya ho nsem ni hospital nsem no nheda te say abrochi ana as at 2015 within a day no Ghana yenya be 2400 beds nti ye say 3 to 4 out of 1000 enya hearing problem so you can estimate say in a day no we are getting about 8 children and our babies with hearing problem. It's very common. Very common. Yawu akwalano right from then. First thing is opia obesu. Okay. So no na ebie ne lungs ni mu ama waje home. Say a delay kakra pe ewo eho nsunso. At that moment no on take us but noise oti dede bia ewo dia oye eye movement onyin kakra no afi otumi dani ne ti a obedani ne ti towards bebia noise ni every ba no yes anso ade na no ye dempa ne yam hye no nti ohwe na sa nyama nkitin ya na ebia na aso problem bi wo ho nti neni odani neni ko bebi adede bi free ba ana oya odani ne kon no o frɛ na oya den ote sound na obi wo ondani ne ti but ote dede a ne facial expression ne kura to me change ote ne maame ne a to me smile and all those things are small maybe to me observing now when we say oh I say akwala no te and I say onye sanso na ebia na problem bi wo ho na wetu ho anamu awu fonti me assure say mutie na ya hwia de wo ho Frank ko mensa ehwe wo Dubai o se afia de bia me hwe wo program me ko so wana ne sai mano ganin so echia Osi Adom FM no size na program nyankopon share obi a Facebook Adom live winiba na wo osi happy birthday nkoma Katie long life good father na Adom WhatsApp health WhatsApp group ya chiampa nyame ensure mo Florence Brown Germany no wo share free ni achia me ofama mwai na Virgin Nyinsen Chelsea ehwe wo hia krokere yada se mumuni barikisu se Isaac Chumasi wo Tel Aviv sister Fia Metro Israel no wo ochia Kate Omano happy birthday Ebenezer Anani I believe I will learn a lot from here and okure Frank Ando ehwe free here for UK yada se apia Beatrice osinyame enhira de oboa yada se papa enti we no enkomo we no sade ekone de odo efiri na ekuresa wodi ne mabidi agro ewo waso ho a ye hwe nkra ne de ne panifo no so ye nhwe ne saa na efiri nketua mu saa ne ye mpamu an ye de anyini enti ene ne ye hwe ehunu signs ne symptoms no wonu bibisa pe chuna nyame ya doma de pachi ya no akọ hospital ben wo se kolebu o se kumasi na wo konfano chi o ba bia wo bia no akọ ho so wo ban na so no de we atie no nhunu so na ya boa na yenhwe Salom Vasco wo tie yen wo Abekan La Paz nyakopon Aisha James Ziba I say you guys are looking good and a happy birthday to him. There's your boss no channel na dai Emmanuel. I say my prayer is that I will take a picture with you. Oh Yima. Enyenya meden. Daniel Amano Tete. Splendid program. Yeah, that's very educative. Na akosia de no Emmanuel Pokwaje man say Fia OFM obuase
omuhwe no munyama yesa be yeju betimi ati bi James ba osiketi no wish na happy birthday ni yada say yene doctor omane Boatin or yes senior audiologist wo kolebu and you hearing and crown who has some a far warm sono and who encomo dog at what age and parents yenya concern sebia ya banu asono mami me 2 years age no from 1 year na say abosome say na hu say bia sono problem bi wo ho ideally no anka yawo akwala na say screening etikasa ana say enti say screening akwala na so na do na munye me nka say ya na dina your facilities are your ebi ni bebia like hospital bia Ghana bebia won so ya na endorse your ho say machine ya dey test no audiology unit instead of say ebia maternity phone so benya omo there because abroche no any audiologist impo na yes anyama no nurses ni midwives ya before e be you no ya clear no say wa pass that test but entesa nti make say apart from few people na eti bibi to say program ayeye amo to anamo ba no any omo a ebia obi aka che no ana ne sister bi ye ne babi a ode ne beba no mostly no ye mese nkwala ni bebre ye discover very late edu time parents ne expect say see ade akwala by now dey say mama ana dada bi dey otumika a onka no ansana omo adwen ko se bibi se ebia na problem wo ho ye kan na o be 2.5 to 3 years na ya miss a lot of time because protocol no chese say na America no ye wo na we dia acha 3 months se na do mu so mo boye ni ye go so much because ye cry me kai cry me say da cry say was say ye wo akra na de na mo be ye wo na so no ye wo no na ye wo test kitwe bi enteki endi to be 2 minutes bi nobody is kasamana enye sikasem as in the test itself per se kolebu dey say 10 cedis but mo me aso say machine ba ko pe kolebu ka see wo hoyi the ferry machine ba ko pe nti put me fan ko that means the call maternity wa unya fide na o dey aduma ho nobody na mo krabi akoye aban asem ya kan wasem last year say World Hearing Day no ye call parliament e call ye screen in nyama we are doing all that to push na omadwem ba asono ene ne ho problems no ya tro akwala newborn screening enti tesi aka bibi kire abatan a fe no omo nyemu ana obi a wawu sesi a aye too late ana bi o too late na mega say ankai by 3 months there na ankai aye but it's never too late better say obeko sesi a than say obedu age a say okasa and sana obehu say problem bi wo because intervention no starting in tema outcome ne much better adwini wo age bia edru a why ready say obe peke kasa nti ummesina ebeba but it take more effort nti ideally say na make an 3 months acha by 6 months a problem bi wo ho a say yaye bibia fa ho eno unya ne saa akwala no tumi nya kasa no ti say obi a naso any problem no pepepe but a delay kakra na ama ne kasa no so edile na speech therapist ni nyama nyina ebebe mu no tena o kana kwala no se mo 2.5 nti onya hearing aid ne kura ase yetwam kakra wota nti obehia support from speech therapist ni nyama so to catch up nti obatan bia o tie no sesi a 37 e wo bi kolebu wo bi konfanochen so ewo ho there's one place Sankregua house then almost omotobi ti apart from this place your
private one too be around obetumi akọ na check amano better say obehu say oh bibi ani ho dan say later yebehu say send a problem and for any saying a war now utie Adom 106.3 endpoint homeopathic clinic yedana say papa ye hia ne say ochini dwe say obekọ ho say the dog okay just say test ne de wo won bia no akọ check bibi kakro wo de akọ check na so hunu say ade we pa na wo so a ade na ebetimi akun no ane say wo afa ho adro na wo siesie ho kama endpoint say bra no ne o screening no emfa ma ono no ontimi ensumo bia ntimi ntotofia na credit mo bia nto no ya pomudi atena yere de bra no ne o screening emema no prostate na yaka wonte ayo say na ho de wo bom afi wo bom na the problem na eba o prostate no so ho kana ye cancer so pe asem na aba fie no 10.7 bra no do on check ma o how bia no akọ fie o how ho so person wo hwe wo be show kama e ma no so yemra ye me screening na won mu nsem bebre infections na ya na ekofa sa ha ne ba wo de bra wo jo so na hu so fita wo chire ana wo jo so ne mu hyehyɛ me ma no a 10.7 bra na on saw ya de onye screening no ye hia no so obefre no 0244 86 7068 0244 86 7068 na on show kama be show kama pa me fo na ni mutina doctor na akra daje owo kro no be kasa no hu sampa ye ma waduro so na kasa no kwa ma ho ato tie no mu ne nsaw so ye do mo se papa so mo so ya sena bibia ye timi de Nyinsen ni awo dwumadie no eba mo questions na mo fa hum na wo so share mawunia so ehu ne ekro bresto e bekenkan honorable Brutus Baden wo share wo winiba o si we die wo so ba BAT program we Steven Kechire Nkroma Boache o si good job well done or London and wo share Matthew Apaya ana Apaya Ochiaye Patrick Exodus good evening o si also Samson pencil ono so good information thanks yeda se papa ayo de sana na wo share mo bia nso atibi na fe aboa amada wo ba yebo si ebetu maternal death asie no etumi afri ho nti we so part of maternal cases and say health no ebi say enkra no ye hwe de me de ne say ye say enye late owo ya o say yen check oba na soma say bibia you okay a entwe ma nya 1 year 2 years I wanna wo expect so be kama ma ne dada e ma afa ni ekutua 1.3 billion e wa so ba ko ho ti me pa chow we mu nyina ye nim batu tie Nyinsen ni awo a e de mom free of charge to call hospital busa questions no and so the doctor na mu senior audiologist o kokole bu na so we na ba brankasa e de ne ba na unya ne sa opportunity no na question bi a kire wa adwene wa so se wo ba se wa umu no bisa no ti e to ankomo no so bre no so a e be be phone lines no be 5 minutes time e be be phone lines na fe wa hunu ni a kro na ye dog asumuye ye ohun ye mfa takra ne matches ne cotton bad e fi correct me block ma ye kasa ye nte naturally no bia o bibi kakra wona som na e wo ho for protection bibi kakra fi na won enye fin per se asuna nkasa produce bibi te se oil bi okay na e wo ho se e fin ko asunima e be chi fin no na anra bibi a e be ha adwen e wo mu a enwin bi wa asunima eno apia fin no edeba abontin ntube won se wo ho na abe da anu ho no anu de obetumi yi okay bi wo ha obeda so na ato how long the etimi ebo anu yi obia ni die ba wo hwe ma wo no wasua obia ni wo hwe expect the better anwa na american the body no produce a lot obi wo ha asunimu ye dry on produce enough nipa bia ye different enti obi wo ha every 3 months or washing aso
I was here call Washimum. Yes. Dance I bet you was every 3 months. I was here will be a while. By ideally, I was here. What should I say? And I make I said, Anka naturally no, as soon as Ankasa a ye no ba. But oh, Hona, you say, Ebia, Bibi, womb, as soon as you want to do kakra, and as a better say, Ubeko, na Yashim. Say a fino na I be brew more, na ya wash a mouth. Dance wa would be ebeshim because as soon Uba hospital cried, Doctor no, and yes, sir. Oh sorry, I know the baby shame. Okay. Or the can shame answer. Oh, problem no baby answer na ombe uhua ya uhuru and now say be an point anything a baby for and say baby coca and so unim na would the baby shame na coca na fe asem na koye kesem nti yeah encourage say Teta crowd say cotton bad o ye di be yi asono you say bibi wo ma o dey call clinic o mo hwem na ehu hia say e be wo hia o be wo hia na say ni kwan say eto no you be business obi business na nkura no ze wo mo aja hu ni die papa bi ya to ne ye dwaru mu wie na ne de fifa for mo so no enye say nkura de ye mfa nwura mu de ba ye papa mu no e be the room. Oh, sir. I know there any problem. I know by inside no. Until however for akwala 6 months. And so now asunu mwesi. Because only cotton bad ni shemwa. Dia efina eyi ba no. Ano ketu ebi ne pe na ekoka. Dodo na shemu na cotton bad no apia ko she inside. Na eboabo ano. Nti oya e say wenya bibi ba no ye ketu ebi. Na dodo na she inside. Ti asumi yenye. Enye. Debi. Ni waya de umani na. Debi. Am na oba no yina sum. Yesi mi enyi asum odanya ne abeso na efi ne da empano so. Me experience bi da o. Na me ka say enye obi obo ha. Ti o ho o se me she da ko ho ma. Enye bibi kese bi a obehu bibi keto bi you can easily miss it. Ya bi phone lines no na ya dofo papa bi. E bi na obi wo question ba ku mienu bi na wono so aba. Eti do before e be phone lines a waka ni say na nkra no so o mo se betimi aba wo so o masum ya be wo so o masum no usually omuntumi ebi a ontumi nkanche o say ofele say bibi wona so no ba ya na unso ordinance ordinance ne nam sa asono ana uso mu a eye ne ya na otwetwe ne ho no ye sign nto betumi de naba ye hwemu a say ye fin a ombe wo hye say bia ye infection bi mpo a na ya ma Anwedro. Okay. 0302216561. 0302216561. Na koma ye die hearing. Ayane dog ye di hu komo na so do de abayanya ye first caller e wa homa no eso. Hello. Mo ajodo obanyi nsani awo so. Hello. Odo ya mo ajodo obanyi nsani awo. Hello. Hello. Odo ya mo ajodo obanyi nsani awo so. Hello. Hello. Ya mo ajodo obanyi nsani awo so. Mejo so. Yo, udini baby afre yemfi. Yes, I'm Uncle Joe. The safety dakuma. Yo, Uncle Yentio. Mpese bisa doctor say sometimes no ayo obi mu asum keko mu no mo ye bibi say no ma ko fan taka na say omde abo rope no mde asise mu no mde nunu deve you ka mo eno so. Okay, dog be ya no dia ba why ye da se. Yem for front so wa homa no so. Yem for front so wa homa no so do ye mo do banyi sani awo so. Ambassador for Asana. Ambassador 1 na anwumre wo ye de. Na unse. Na me adom ye ntie we. Me so na go the same problem na. Ya wo na mi kasa. Ba mi 2 years na tuwa kasa. Mpese mi sa da ko se
all symptoms are also Now, what worry? Wow. oh daddy. When you feel say? When I 18. You. Maybe it's a doctor. I say be a who here so be sa check up. Basalami. Oh, as a man can say. And he side now, dear. The Samson. It sounds so few home. My family, no, Mamma, what happen? Train, you better do what you need and walk us away. Yeah, that's a papa. I am fair, let's call our woman so. Or they want you to open his any also. Yeah, more you to open his any also. Let me say your lines, you know, a moon shadan ye, papa. Yo, ya want you to open his any also. Hello. Papa, ya chair when you may. Hello. Hello. If I told me to hello. Hello, good evening. And Pacho, good evening. Major also papa, not free. And Pacho, me din is Samuel, make us a fit Sakumono. Sakumono, yo, Sammy and you. And Pacho, me, I mean, no Casa, me and Casa, my soul right to one. Me or what? Now I say Muno, a kekame. In Tiname, person, maybe sa doctor say, and no, and then a bit to me, Amana, ISR. A cacao for how long? And Pacho, there's a 1 week ago. Na tire sa na say 1 week we are pay. And Pacho, I am a son, so maybe quite my home washing. But aside no any problem be my mouth problem be. And Pacho, because aside ne keka no a mouth problem be. Maintain can Ayo, nya hwe dog be yi dia wa bisana no amawo. Ya da say. Hello. Yes, odo ya mo do ba ni say dia. You are so good evening. Ya jo so ma me na free free. But your friend you can be first you colleague. Yo, anti akua sa ba biem ya da say. You are true. I think I made a problem a test, you know, because I was say a part of pregnancy and school, no. Because at the end of the day, no, obi ohonoma o feel knew anything about this test. And to say a church almost say when you say doctor can say up to the day I be warm up to 3 months, wait me about the test if I am right. And to say I'm sure man, I don't think that they will know. And see any pregnancy test, you know, so that if they come, now you're sure that day now when me and you when you say after the birth, you know, obey me about 3 months time, no about the day, no about the year. But see, I'm sure man, they don't know anything like that test, you know. And I feel so, oh man, almost to show my son. Obi pana so nim sang I feel no problem now the Aba hospital. What you say? There's nothing only particles back on po assuming. And also a big problem. And also yeah, sure on. Thank you. Yes, auntie Akua. That's papa from line no. Ha dwene enumre ba amisi enya obi a ya ma dog nyi kakra ya abai anomaye na before me call doctor ho no enya ofoforo odo e bodo do ba nyi sani awoso lo radio no my pa ya da se da free So we so kaswa yo yenti o but we meet you I'm sure about you are 12 years. Let's see them on Timin and she of course science school. But the media say, sir, we're not can then a bit na 12 years in na one year she. I do call I'm there to free therapy. Yeah, but still. Na hearing aid no one to be o man ka say to be. I find myself still need some more organizing me I go keep cool. As I could hearing aid. Odo apa na oba na wa wo biem. My three account. I'm your 4. Ba omo de omo ye okay. That's fine. E de nyame asinti dog be ya no de ama o ye da se papa. Yo, me that. E da se yen fe last. Yen fe last. Odo low rate my papa.
Good evening. But on the Martin Cafe Tema. Yo, Brahma to you until. Hello. If I tell you, Yeah, but on the Busa say, doctor, personal Yaman Kolan, the same test na Yaman Penifone because private hospitals in around that. I correct test, decibel test, normal testing. But the Busa say, Oko so and Kolan test Yaman Kolan, so almost in Ayabu Amomana. And as the same machine, a DSR test, and as I say, I call it the business or cafe machine limited. As I call it the Colibuna or Moyaman. That's Papa Payamfia course new and see another dog in Yabre and ye be an of my na Thomas Doche or say Sister Fia. Me show live wo US now no the kitchen one war when free nyame e show papa obi de na asamba ye na na ba ese o si Europe de wo ye no a na test e de ama hwese bibia ya na say the doctor kan ye no pepe do suffer Sister Fia wo ye adwuma no pa nyame show Olivia dai Sister Fia nice program pa God richly bless you ye da say na ya hina baka interesting program. God bless you. Felicia and Cancer at Shire Numray Harry McDonald. Yay, why? I'm enjoying the program. Pa, young dog na oniano and for my dog. Yentie 4 questions on the buy. Okay. So the questions no for as soon as kikano. Now, most of the time. Omo amaso keke mu no omo nso na omuta eyi mu no ndise na meka ya no de wa asunum no na ye protection no eti ayese asase we dua bibi wo so se wo clear wo harvest ya na asase no beda ho na hwe wo ndua hwe ya afi weeds ene be grow nti protection na wo asunum what happy power sum na uyi ni nyina free ho afi germs can easily breed ewo na ekekao rob ni nyame yomo kan bibi e ma relief kitwe bi enye bibi e beche enche bia a day or two na san ekekao rob no so it's not for aso anu ye den dodo because with time betumi ama another problem nti ichi ni de fine say oba na yehwe na protection na wo ho no na ebia we ni nyina free ho a with time no body na nkasa to me build it up say anya infection ko ade a ebi wa just drops of olive oil or the olive oil egu asawem na we chim be 2-3 drops be egu asunim it's better than rub no and that can a bit me relieve when it be and then you obey stop it cleaning no because a cycle when dry cleaning na ke canon so enjoy and I feel you say about the 12 but what deaf school I shall say no minim senior yes because say our deaf school na ebia test on mobile year work lebu no machine no hearing aid boa nti ese aso no ankasa wo level bi ansa na machine na boa but ye test no na baby adru no even with machine no emboa and there na special education ebebem because eno be boa nti minim senior the report net because you be a hearing aid be boa no yeah nkase onko ba wo say afi no mo yes o mo kwa kope obi wo ho nso a wa ba na ya ka ewie no senior ye ken sikasem na nti omo fie na ye nya machine ma no akwala ni nso enyi na e de na ko she school nim omunyi wo school nim say nso a ya wo de machine nim mo na wo pese o kire mo kasa na eyedin because wenyi we sua sign language no edu baby afi na obekire na kasa foforo 12-year-old afi na obesua ABCD like how to say it onim tro science school or no much tro ne there but how to say it ni nyama it mostly difficult at this age but onya once our
sign language no with that no enye kasa no kwa onam kwa ho na ka bi ba opete all those things no ebe bo an no ba obi so de say na kasa machine no instead of no so nti no private hospital penny for de na ye de yem kra na say there were different tests for different age groups de de yem kwala de no auto acoustic emissions and auditory brainstem responses and auditory steady state responses and no regular routine assessment ubenya most private places until limited but oko at least it's good say obeko baby a test as a penny no oko no ni bia obe refer to baby a obenya sa test ni bia ayo na sa hearing aid are working ne board ya na ne board nya de na mo supply bi eno so ne board din eno so ne board din 1.3 ne there but eno so ne board din no so se a ofa no basically wo market ni mo a is between 22,008 to 4,000 for one 4,000 Ghana na okay for asombaako 4,000 hearing aid na buy from 2,800 tax ni nyamani na ka ho na ne bo no ebe na so yeda se papa nti obi ahia wa ede a efa program ni Nyinsen ni awo nti nyama bi a ka ye be pese apenfo okay ebe hwe se omo beye omo nye eni se eduro bia keke obenum se wonyima especially you better record we later near your time na so an sa ya dime point as papa friend was 0244867068 0244867068 ya do bio share ye tie ye ya do bia asimidi afia mankwa tamaklumabna do wa mankwa ya da se Nelly so de ento Facebook ya da na se shine akwa na kopon anchechiro ne abusua ni nyina ready ya do so na kadi gidi etwa so Kwau